bunuh Yahudi. Jadi gitu sanggup nang 5 kali. Palingan jenang lagi menyerah kada tahan lagi. Jadi nang tak lupa madihin diucapi. Masalah tadi acil nang awak tak kenali. Jadi lawan pian apabila bini lama dasar untung nang laki. Saumpama hendak membebeb kada usah ditilami. Lalu berlanjut di nang hari ini. Tadi nang acil lamak selain awak lamak di nang hari ini. Sidit namun dilihat harbener juga beraksi. Lihat di bang di ditunang kaning sidin jual lantik sekali. Dikira pupur sidin jual mandue sinti. Jadi nang mana nang tadi ujar pian pupur mandue sinti. Hilang Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak pian sebertaan nang ada di sini kami mengucapkan. Jadi pemula tadi mengucap salam di mana pian bagena asal mendengarkan. Baik nang di muka pengantin di pelaminan atau ibu bapak di sini bertaan atau abang bapak ibu nang lagi makan. Kami nang tak lupa tadi mengucap salam kaina bertaan pian menjawabkan. Lalu madihin ulun mambuliki akan hendak mengucap salam jawab nang buhan pian. Jadi bang salam ulun maulangi akan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih nang sudah menjawabkan. Lalu nang tak lupa kita langsung berdoa pulang seberataan. Jadi bang doa ulun memulai akan. Mudahan berataan berkat menjawab salam. Kita panjang umur mudahan sehat badan. Dimana begena selalu dalam lindungan. Mudahan berataan kita salamatan. Lah salamatan sebelum madihin kami melanjutkan kepada ibu bapak pian seberataan. Jadi pertama-tama kami mau ucapkan ini segala puji dahulu kepada Allah. Kita nang panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman. Kepada keluarga dan ahlul baitnya pula kita ikutkan. Kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang seberataan. Kita bersyukur pastinya lawan Tuhan nang sebagai Allah ini tupang Tuhan. Jadi nang berdoa kita seberataan. Kita bersyukur benar di sini bertemuan. Kalau alhamdulillah kita mau ucapkan rasa nang puji syukur kita kepada Tuhan. Karena di sini kita dipertemukan berarti berataan kita masih diberi umur ninang panjang sehingga di sini kita kawa berdapatan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan nang mana hari ini tak jauh nang saruan. Kami nang tak lupa langsung mendoakan mudahan bapak ibu tak jauh nang saruan. Mudahan berataan bulik nang salamatan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan nang ada hari ini sampian nang saruan. Mudahan bulik kita nang salamatan. Mudahan di lain waktu bertemuan pulang lah pulang. Lalu berlanjut
berlanjut kami bermadihinan, bengkel tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kami hendak mengucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi lawan kami sudah mempercayakan mengisi acara di resepsi perkawinan, yaitu Bang Sayyidah, pengantin bebinian. Lawan bangsa ini itu nang lelakian. Jadi terima kasih Pak Ai nang lawan pian, karena lawan kami pian sudah mengundang. Lalu tidak lupa kami melanjutkan, sebelum kami berlanjut bunyian bertepuk tangan. Lah tepuk tangan. Jadi madihin kami nang pembukaan, pinanya kadelewes kami ni pamulaan. Karena ni acara nang ini hiburan, kami wan bemadihin tak imbay naik pinang. Lalu nang penonton ada nang sapalih kada menyaksiakan, jakanya bang tadi Pak Ai nang begiliran, imbah nang bemadihin hanyar naik pinang. Amun nyata imbay paksani bemadihin, satu mat memulayakan, kaina imbah ini disambung bemadihinan. Cuman bangsa kader ini nang perkenalan, nang istilah kata niat tujuan kami supaya nih acara puas nang hiburan. Imbah naik pinang hanyar bemadihinan, amun diimbayakan mana muha panonton kada sampai retaan. Bangsa nang satu mat kami menampilkan, karena nang panonton sapalih nang menonton ada nang naik pinang, ada nang di muka toha beenakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, sebelum madihin kami mau ucapkan, ini nang tak lupa ulun mau ucapkan, banyak meminta maaf minta rela lawan pian. Apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang tak salah ucap atau sikap kami maulah pian kada nyaman, lebih atau kurang kami menampilkan. Maklumi juga kami manusia biasa, ini nang kada luput dari salah kahilafan. Jadi nang sakadar memberi nih himbauan, kami satu mat haja pamula menampilkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ini nang pastinya itu selamat datang kepada abah guru nang sebagai pimpinan, Guru Muhammad Yusran dan juga keluarga kasih minang sarwat. Jadi lawan pian guru wai kami doakan, mudahan pian nang hari ini saruan tulak sakaluargaan. Mudahan bang pian panjang umur sehat badan, kaina pian bulik mudahan salamatan. Lalu nang tak lupa berdoa beretaan, kita tatamu di sini mudahan dilain waktu kawa bertemuan pulang. Mudahan bang juga panjang umur beretaan, kaina bulik di sini hajat dikabulkan, dikabulkan. Pemadihinan, jadi kami menyapa lawan pian asam beretaan, baik paman-paman acil-acil beretaan, nang ada di kiri atau nang di kanan. Amun nang di kanan itu nang bebinian tuha-tuha asam beretaan, nang ada pang jua bebinian di suberan, nang mangilik anak nang masih besusuan. Jadi kami di sini cilai selamat kita juga nang bertemuan. Lalu tidak lupa ulun mengucapkan lawan nang juga acil nang ada di suberan, nang bakacamata nang kaya Nisa Sambian. Cuman sayang benar di ay nang itu sidin kayaknya sudah belegian. Amun nang dilihat acil karudung hirang, nang sidin beenak sama bebeju hirang. Itu nang tasidin di ay nang di belakang. Amun dilihat dasar saling bungasan, jadi nang ulun di ay pulang memadahakan. Lawan acil-acil nang ada di
Sumberang. Selamat berjumpa lawan kami bertemuan. Jadi rombongan kami Cilai nang Nurul Kata ini Pang Bangaran. Jadi rombongan kami banyak nang bujangan. Cilai nang bebini cuman berempat aja buhen pamadihinan. Awan tukang kamera sidin juwe bebinian. Lawan nih Pang kaum nang ada pamukaan. Amun dilihat-lihat sidin masih kaanuman. Cuman nang anak sidin sudah 3 ikongan. Tiga ikongan jadi nih Bang kami terus melanjutkan nang satu mat lagi ulun mau ucapakan. Lalu nang mau ucap permintaan tuan rumah nang mau undang minta diucapi selamat ulang tahun kepada Husnul Khatimah yang ke-16 ulun mau ucapakan. Jadi tuh inyanya nang ada di hadapan umur 16 tahun pinanya masih bujangan. Lalu lawan pian sakadar mendoakan Husnul Khatimah nang 16 tahun ini ulang tahun kami mau ucapakan. Jadi kita doa bertaat ma'aminakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan Husnul Khatimah nang berulang tahun pian panjang umur selalu sehat badan. Mudahan sekolah mun masih pendapatan. Mudahan pang jodoh lakas mendapatkan. Berangai lawan haimi hanyar imbah putusan. Lah putusan lalu berlanjut kami bermadihinan. Jadi nang ini amang ulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada tadi Husnul Khatimah Bangaran. Kamu dilihat-lihat dilih masih bujangan. Tahu ampang di kalau kutu pang inya ada pang pacaran. Masalah pacaran kikira masih belum mangainya beisian. Kawah aja pian minta nomor panitia rombongan. Kaina diteleponi minta nomor Haimi nyaman mengirim makan. Jadi nih Haimi sudah banyak tabungan. Apalagi tiap minggu inya bayang harisan. Jadi lawan pian bila kana harisan pacang beentar jujuran. Jadi nih Haimi banyak benar kelebihan. Nang salah satunya ulun memadahakan inya banyak labihan bulu hidung bakal luaran. Bakal luaran. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Lawan nang adik Husnul amang-amang madahakan. Jadi Haimi ini hanyar pang putusan. Jadi nang inyang ini mulai didengar-dengar mencari pacaran. Amun ujar kawa nang orang kandangan. Jadi Haimi sakadar memadahakan silsilah nih Haimi nang sakaluargaan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan. Jadi lawan ibu pastinya selamat datang. Atau nipang bapak di muka nang besalaman. Jadi hari ini pakai sepatu hirang. Dasar nang bujung gagah tambah kacamata hirang. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Ibu nih hanyar datang kayaknya betianan. Lamun betianan langsung ulun doakan. Mudahan tu berenak ay nabiyan salamatan. Lah salamatan. Jadi tak lupa kami menarasakan madihin yang pemula khusus besar-sapaan. Pada hari ini menghibur buhan pian. Nang wabil khususnya rasanya ngini kapuh banglih diberi ngaran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Langsung nih berdoa kita sabertaan kepada bapak ibu tampulo tak kumpulan.
ading mampi video sambil bakan degen. Lalu umpat lalu kepada acil paman, yang ini hendak lalu ada paman mainan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan, nang mana tuh di jalan sedikit ke pinggiran, karena pang motor hendak besalisihan. Lalu nang di jalan kami mau ucapakan, banyak-banyak minta maaf, minta rela lawan pian, karena di sini pian lalu di jalan ada nang terganggu pastinya perjalanan. Jadi nang tak lupa kami mendoakan lawan nang bermotor terus mudahan salamatan, mudahan pian selalu dalam lindungan, miriknya terius selamanya bertahan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, mudahan tuh di jalan sidin nang salamatan. Allah salamatan. Lalu berlanjut kami bermadihinan, jadi nang ada emang nang lagi berukuan, nang bebeju hirang tadi memadahakan. Nang lalu tadi ujar nang dua ikung bini beisian, jadi nang lawan amang nang bebeju hirang. Lalu nang tak lupa pinanya nih pangguru sudah nang hendak bulikan. Lalu nang terakhir sekali lagi didoakan, mudahan guru pian ini sakaluargaan, pian panjang umur selalu sehat badan, kamana haja tulak selalu dalam lindungan, duniawan akhirat selalu salamatan, di dunia di surga kita kaina beda patah. Allah beda patah lalu berlanjut kami bermadihinan, pulang terima kasih ulun mengucapakan, lawan abang pantul nang manjulungi mari iti nang sabutingan. Tulun kira tadi pajang manjulung sawiran, tapi cilai gini jua nang ini mari kada kawa ulun mamakan, karena pang kami salajur bermadihinan kepada amang-amang jua samberetaan nang ada di muka di nang terkumpulan. Lalu amang terfokus lawan akil di soberan, nang mangemira nang amas saling banyak. Lalu amas banyak langsung kami doakan kalau sawiran memberi, jadi lawan acil nang amas tak penyakit, mudahan pian dilancarkan rezeki, mudahan makin hari amas pian tak penyakit, kaina banyaknya sampai ke gigi gusi. Wah gusi-gusi gusi awan. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak pian saberetaan, nang wabil khususnya nang ini buhen tandik hari ini tak kumpulan. Lalu nang pemula kami mendoakan, mudahan tupang guru nang beepon saputih mendedeh lawan tangan, mudahan pian selamat sampai ke tujuan. Lalu nang tak lupa sebelum bermadihin kami mau ucapakan, lawan bapak ibu berdoa beretaan, wabil khususnya ini gesan nang kampung tandik kami mendoakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat juga berkat abah guru, mudahan tuh pastinya ini nang kampung tandik nang itu selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan. Mudahan kampung sini itu masyarakatnya begawi para rezekian, juga nang kampung sini diberi keberkahan, lah keberkahan. Lalu berlanjut kami bermadihinan, ada nang tadi amang nang bini saling dueen, sidin tadi lelo lalu nang di depan, tadi mangai amang itu memadahakan, amang nang berembut panjang, jadi ujar sidin pian nang bini manglih dua ikung beisian.
Jadi gitu sidin ada nang mamadahi kadede kajelesan sidin bebini dua atau sakader harapan tapi nang jelesnya bila bebini dua harus senjata panjang bila bisa lawar hadap kepalanya bakal luaran jadi bang kami terus melanjutkan lalu nang tidak lupa ulun mau ucapkan lawan bang ibu berdua nang berjalan pastinya lawan pian bu selamat datang nang mana bang pian nang hanyar datangan silahkan bang dahulu sampian nang makanan karena bang menunya sudah disediakan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan nang mana sudah makan saumpama bulik mudahan tuh di jalan salamatan bertaat nang dilain waktu betamuan bang pulang lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan tatawanya haime mahirip bebujuran lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan mangai pian selalu sehat badan dimana bagana selalu dalam lindungan kamu dehen sidin selalu salamatan karena kita di surga lawan sidin tak kumpulan lah tak kumpulan lalu berlanjut kami bermadihinan lawan ading husnul kakak mamadahi pian itu kawan pian nang sebelah kanan istilah topang kata nang bakar rodong hirang amun dilihat-lihat dilih masih bujangan jadi hubungan kami banyak nang saurangan terutama ini nang ajah bengarang jadi ajah ini itu nang lawan kami ada kalainan inya betahil lalat jua saling jadi ngene aja ngarannya nang sahwardi inya nang begawi bingai begawi gipsum jua nang hari-hari maulah palapun atau itu tunggul bila ada manuk kari jadi ngene aja lawas kami bawain lain orang nang negara tapi Arab Saudi orang Arab kawin lagi nih nang Saudi jadi tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak pian nang saberetaan nang ada di sini ulun mau ucapkan nang bebeju habuk nang bakar rodong hirang nang awak gendut sudah juakah belekian mun belum beleki nang ini kawan ulun ada umur toha jua nang masih bujangan jadi lawan pian ulun mau ucapkan sidin ma ambil tisu tadi nang kagencangan sakiranya dehi sidin nang bepaluan lalu lawan pian ulun mau ucapkan mudahan pakaina betamuan pulang jadi banyak amplok sidin dalam kantongan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan jadi lawan paman nang ada di hadapan tadi nang pintu doa sudah nang lawan pian lalu kami betarus madihin membawakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak di sini sabarataan ayo bang dilirik sekalinya ditandik masih banyak nang bujangan tampolo buhan kita di belakang nang bujangan atau dihiga nang hanyar imbah putusan padahal bang ini banyak sudah lawas kira 3 tahun inya manjelin pacaran cuman to umanya ada ma izin akan apang nang biniannya hendak ujar habar diberi kepastian nang istilah kata di etar patalian padahal ini duit sudah kanan nang harisan cuman bang mamanya kada ma izin akan nang istilah kata umur masih kaanuman cuman nang umur anom tapi ini bang jenggut sudah nang kalabetan lalu lawan Haimi kami mendoakan mudahan nih Haimi selalu rezekian mudahan tahun ini jodoh mendapatkan
dapat akan Lalu berlanjut kami bermadihinan lawan nang juwe acil berdua berdirian sidin ma antri is nang top gratisan jadi mun dilihat cilih nang anak pian itu nang di belakang hanya sidin itu masih bujangan jadi nang amang tadi tak salah pang pandangan istilah pang kata di nang amang tadi ada juwe paliatan lawan tadi adik nang bakar rudung putih nang adek di seberang amun dilihat-lihat dasar saling cantikan lalu dingai kakak ada pantun ge sempian bilang ini pantun terbang diancapi ya kan pagi-pagi dingai menuntut ilmu jangan kade ingat jua minum jemu omai gitu ading putih bener karudungmu mungkin suci pula kita di dalam hatimu dalam hatimu awan jadi liwar amang harap memantunakan sakalinya pangpian imbah bepapantunan dalam hati Haimi ada marinciakan ujar nih Haimi hendak turun ke betang bu mencibuk banyo semalam hendak bedetak tapi duit kadem ayo kadem ayo awan jadi bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak di sini saberetaan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan rasanya satu mat tadi itu naik pinang lalu nang tak lupa kami terima kasih lawan buhan naik pinang ada nang memberi nang ini giri salut sabungkus sarumbungan lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan tadi sidin nang itu naik pinang sidin panjang umur bertaan sehat badan segala usaha diberi keberkahan mudahan bertaan kita bulik di sini hajat dikabulangan lalu nang tak lupa kami menarusakan jadi nang madihin kami menghibur pian madihin nang pemula kami menampilkan jadi imbah ini kami meminta izin hendak istirahatan karena pang-apam waktu tadi bisukan menggelembung berketaan gini pang-apamnya sudah nang kadinginan tambah diisap gula lalu nang dibelik di belakang kehangitan lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada tuh penonton nang ada di TikTok kami atau abang ibu bapak nang hari ini jadi gini apa mangai terbagi dua ada nih nang tipis nang ini manis rasanya ada apa nang kade di rumah ampun omanya ampun omanya jadi pangulun terus melanjutkan masalah pang-apam sekalinya nang kandel ampun dipilih sempian lalu lawan pian ulun menakun-nakan kikiran nang kandelnya berapa sintian jadi bang amang kada kawa menyambetakan habis mangai jua pian tadi menyambet apa mujar kandel tuh nang kaya ampun bini pian jadi bang ulun terus melanjutkan lawan nih bang kakak nang maingkut anak nang itu masih halus kasihan kapanasan jadi lawan inya ulun mendoakan mudahan anak pian nang masih digindungan inya sasar tuha kade nang panangisan apabila sudah kenal berbakti lawan kuitan mudahan inya sukses kaina masa depan lalu berlanjut kami bermadihinan lawan nang tadi acil nang anak berkilik
mun dilihat-lihat si din betianan karena amun ulun kilai nang jue melihat itu nang lawan pian itu nang parut pian menunjul kemukaan jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan kilai pian panjang umur sehat badan mudahan rezeki pian dilancarkan di mana pian begena selalu dalam lindungan mudahan pandainya kilai nang waktu pian hendak melahirkan mudahan kaina pian kilai salamatan Allah salamatan jadi bang kami terus melanjutkan membawa bemadihin hari ini menghibur pian nang wabil khususnya kami ini menghibur itu nang buhan tandi ke di sini tak kumpulan lawan bapak ibu pian saberataan tampolo kita masih banyak nang tak kumpulan alangkah baiknya kita kesan pengantin bertaan mendoakan bila ulun berdoa amin akan buhan pian apabila amin biar di dalam hati kada usah benyaringan jadi nih bang doa gak senang pengantin cuman pengantinnya kada jadi palaminan mungkin pengantinnya sudah nang besilihan laluan pengantin kita mendoakan gesan abang Jaini dan kakak Syahidah pengantinnya bangaran jadi wan pengantin bertaan kita doakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan nih pengantin pian nang laki binian pian panjang umur beda dua sehat badan mudahan pengantin segala nang hajatnya itu dikabulkan sehat pengantin di jalan ketaatan sehatnya tuh pengantin dikuatkan iman mudahan pengantin rezekinya dilancarkan rezekinya deres kaina nang kaya hujan mudahan pengantin pian rohoi rahayu beda dua tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin segala tuh hajatnya pastinya dikabulkan ajwa hidupnya diberi keberkahan di dunia di akhirat tak akan terpisahkan tak terpisahkan dimatihin ulun mana rusakan kepada ibu bapak pian saberataan lalu nang terfokus lawan nang itu kae nang ada di hadapan nang itu siden mangai maanu akan gesan bebinian jakanya bekitar kada kaya bepanasan jadi lawan kae ulun mau ucapakan atau pancok di bawah adakah nang gesan hubungan lalu lawan pian ulun mau ucapakan kami ada melihat berarti nih hak mata paksa ada hubungan berangai bagi dua gesan tamu lakian lalu lawan pian ulun mau ucapakan gesan nang bapak ibu sekali betapuk tangan lah tepuk tangan lalu berlanjut pulang memadihinan kita nang hari ini jadi amang terfokus itu nang lawan acil nang di seberang kami sidin nang talamak nang bebejuhiran nang wasari ini jadi itu bang di bila awak talamak langsung nang dipadahi lain nang acil gini di ay nang sidin pancok lawan kita ma antare tapi di ay acil nang talamak di seberang kita nah kita lihat jadi di ay pian langsung nang dipadahi bila awak lamak di ay nang kaya apa baiknya lawan laki apabila awak lamak sabuting ulun pasani saumpama malam istilah ngini contoh ngini malam Jumaat pacang memberi laki nang istilah kata ujar membunuh Yahudi bila to kaina pacang membunuh Yahudi lamun nang awak genal potongan tina
beisi lamunnya kawa laki haja maning dihi lamun pian di atas kalau pina laki mati hanyut laki mati. Lalu berlanjut di nang hari ini amun nang lagi tadi sidin nang manin dihi jadi dibandile itu nang kada tahan jeles tu nang bini jadi lawan acil ulun nang mamat dehi bila nang awak lamak nang membunuh Yahudi jadi itu di sanggup nang 5 kali palingan jer nang laki menyerah kada tahan lagi. kada tahan lagi jadi nang tak lupa madihin diucapi masalah tadi acil nang awak tak kenali jadi lawan pian apabila bini lama dasar untung nang laki saumpama hendak membebeb kada usah ditilami ala ditilami lalu berlanjut di nang hari ini tadi nang acil lamak selain awak lamak di nang hari ini sidin namun dilihat harbener juga beraksi lihat di bang di itu nang kaning sidin jual lantik sekali kira pupur sidin juga mandue sinti. jadi nang mana nang tadi ujar pian pupur mandue sinti jadi orangnya lawan ulun dipadahi jadi pang tepang digai idi nang acilnya nang lamakin tadi namun nang di muka di nang kaya bunga orang belen jadi lihat pinanya masih bujang lagi karena pang senyumnya kaya nang tupang kata mengurihing hewan haimi lalu tak lupa dingai ulun padahi ini rombongan kami masih banyak bujang lagi kalau pinapian ada nang taniat hendak mendebat lagi contoh bubuhan hapsi masalah bang duit kami juga beisi masalah bang gawian juga nang hari-hari cuman bilanya paai ada kami acara paksa nang begawian parai nang topang pasti jadi lawan pian sakadar ulun tak one lamun bebejo habok kayaknya juga bujang lagi jadi lawan pian sakadar mah ucapi ini nang kawan ulun nang ada di belakang ngarannya nang Mahyuni inya pang begundul hanyar nang haja pasti jadi dengan baju inya nang malalain kaai nang hari ini jadi inya bujang umur tato hai cuman tuh senjata jangan diragu lagi bila ma ambil wan lagi jelas pian kada rugi karena senjatanya 2 kilan tuh sasinti wah manyong banget sasinti lalu berlanjut kami bermadihinan jadi nang tadi ngini mah Yoni bangaran jadi Yoni ngini dingai nang lawan pian amang memadahakan inyang ini juga masih pengbujangan amun dilihat-lihat inya sekilas amang di dalam pemikiran pilih nang Yoni ini inya liur baungan ada juga kawa melihat bebinian belelo liurnya kabaweh tipikan jadi liurnya bukannya ngitu titik karena liur baungan cuman mangai giginya di tengah ada berlobang berlobang lalu berlanjut mangai nang hari ini mangai terima kasih 5.000 memberi lalu mangai ulun pulang memadahkan amun dilihat-lihat amangnya tiba huben mana jua sidin ada saling gigian mahirit lawan bangdol nang ada sebelah kanan jadi amang
nih menyempet amang tadi ujar kada sing gigian. Padahal Bang Sidin mangai nang ada gigi di kiri wan di kanan. Cuman nang gigi Sidin kada ada di panangan. Hai kau adanya gigi Sidin Panangan lalu berlanjut pulang bemadihinan jadi nang 5.000 tak oleh sawiran. Amun bagi 2.500 kita nih seorang jadi lawan di kita memadahakan lawan nang amang-amang nang ada di soberan di nang Tosidin nang betas hiran. Kamu dilihat-lihat di nang tas Sidin banyak nang beisian 50.000 maungkai itu sawiran jadi mangai pian atarakan haja kasini bejelen lamun nyabang mangai kami kasih to menunti ini juga mikrofon mangai besandet-sandet ulun memadahi pangpian jadi lawan amang ulun memadahakan. Jadi tadi duit ada nang 50 ayo panglindung pian. Jadi 50 ada maung kayakan lamun dibagi dua tak banyak pada harga ngini 5.000-an. Nang istilah kata ada kita bayangan dapat salawian. Jadi lawan pian sakadar ulun padahi lamun nang itu duit niat hendak memberi. Sakalinya Sidin hak unai nang kasini jadi lawan pian ulun nang mau ucapi terima kasih banyak pian nang sudah memberi. Jadi lawan pian kami doakan pasti mudahan nih Bang Sidin nang duit memberi. Sidin panjang umur sehat setiap hari mudahan Bang Pian dilancarkan rezeki mudahan tuh Bang Pian selalu dilindungi mudahan beretaan kita kawan naik haji lah naik haji. Lalu pang kami mangai nang melanjuti jadi nang mangai pian 50 memberi lalu juga ulun mangai mendoa akan lawan pian hari ini mudahan Bang Pian sehat setiap hari dimana tuh begena selalu dilindungi mudahan pian mangai bertambah disayangi bini sehingga bini pian betianan lagi betianan lagi Jadi pengulun terus melanjutkan kepada bapak ibu ading minang bujang ada memberi sawiran. Hendak tarujuk mitur kaib kabiyuhirang jadi lawan ading kami mendoakan nang mana gini duit pian memberi sawiran. Mudahan pian panjang umur sehat badan mudahan Bang Pian selalu dalam lindungan mudahan tahun ini jodoh lakas mendapatkan lalu berlanjut kami bermadihinan tadi nang 50 Sidin menambahiakan jadi mun dilihat dilih masih bujangan mudahan dihainya tak kawin lawan ngini husni nah bangaran. Jadi wan siapa mangai dijelasakan jadi nang lawan husni nang mancatuk terbuka nang ada di belakang jadi husni ini dingai masih bujangan cuman nang inyang ini terancak baca di tangan baca di tangan. Jadi mandihin kami menarusakan sadangai nang besatu kikira kami bertahan rasa sayang benar pancok di hadapan mangai lambat memakan sedangkan ibu-ibu mencocok bertahan lalu lawan pian ulun nang mau ucapi lamun mencocok pantol mencocok pancok dasar nang itu bu kada nang tanya mane mencocok paling nyaman leh mang mencocok ini
sidin bang di mandang mencucuk bini tadi nang itu pancuk itu keluar lagi. Jadi lawan acil sakadar ulun padehi. Jadi tadi pian bila sudah memancuk kikira imbah ini cilai giliran kami. Jadi lawan pian beretaan nang di sini kami meminta izin kikira imbah ini hendak istirahatan. Bujur acil halus tapi membawa pancuk liwar kajujubungan. Kikira memakan pacangwan laki pian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ni bang pian inanya nang hanyar haja sampian datangan nang mana bang pian nang hanyar tu datangan silahkan beretaan dahulu nang makanan kami minta izin lawan pian beretaan mungkin sampai di sini satu mat nang bertahan kaina indah ini kami nang tu disambung dengan nang salawatan lalu terima kasih banyak nang lawan pian nang mana ada duit tadi memberi sawiran mudahan rezeki kita dilancarkan segala usaha kita diberi keberkahan kaina bulik di sini hajat dikabulkan jadi tak lupa juga minta doakan nang wabil khususnya kreator kami hanyar nang bini sidin sekitar 2 hari bu ai melahirkan nang istilah kata sudah sidin behelusan jadi ini sidin dapat anak tupang pulang ayo saberetaan kami minta doakan jadi nang tak lupa kami minta doakan mudahan bini sidin nang imbah melahirkan itu nang pastinya panjang umur sehat badan mudahan bini sidin kembali kaya semula sehat nang bebujuran lalu nang tak lupa langsung kita doakan nang wabil khususnya mudahan ni sidinnya juga para jekian lalu juga minta doa saberetaan panitia rombongan anak nang 2 ikong mangai juga beisian cuman dengar kabar ujar hendak betianan sampai wayah ini belum dikabulkan jadi minta doa lawan pian beretaan panitia rombongan hendak nang itu anak sidin manam behi pulang mudahan bang umay hajat dikabulkan saumpama kaina kade nang juga jadi umay nang anak pian kawa ay lawan haimi umay dikaronakan jadi tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak pian nang saberetaan jadi terima kasih dingai nang lawan pian mudahan bang pian panjang umur sehat badan mudahan sekolah pian nang pendapatan mama abah pian begawi para jekian mudahan bang pian juga para jekian nyaman nang tahun ini lengkap gigi pian lalu alhamdulillah berkat nang pian ada terhibur beretaan mudahan bang pian selalu para jekian kaina kita di surga manglah berkumpul pulang lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan membawa bemadihin hendak nang panutupan lawan ibu bapak di sini saberetaan tadi awal pemula pantun diucapakan apabila jarujuk ya ulun daun jim mampai ada paikat lagi itu dada yang kain pabilanya jodoh hari ini nang sampai ni menjelang ini hari bang antin lalu nang berdoa kita saberetaan mudahan ni acara sampai tuntung acara pastinya dilancarkan mudahan hari ini sampai tuntung acara kada nang turun hujan mudahan ni acara diberi keberkahan laluan pian pulang saberetaan mudahan bang ibu nang iwak bejualan sidin nang laris manis mangai nang bejualan mudahan bang sidin selalu dalam
berlindungan. Baik nang paman-paman di sini nang tak kumpulan. Nah, usaha pian mudahan beretaan diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan banyak meminta maaf, minta ampun lawan pian. Salah lawan hilap di dalam perkataan. Kami meminta maaf pastinya beretaan. Maklum juga kami manusia biasa, ini nang kada luput dari salah kehilafan. Apalagi kami di dalam pemadihinan, kada memakai buku, kada memakai catatan. Nang apa dilihat, nang ada di pikiran, langsung ulun menyambat. Cuman tujuan hati menghibur buhan pian. Jadi minta maaf lawan pian beretaan. Lawan ibu bapak di sini tak kumpulan. Kita nang tak lupa tampolo ni tak dapat. Ujar nang itu doa beretaan kita panjatkan. Bila ulun berdoa aminakan buhan pian. Mungkin ni doa terakhir penutupan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan. Baik penonton kami nang ada di TikTok berdoa beretaan. Jadi ni pang doa ulun memulai akan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan di sini kita tak dapat. Kita panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat di jalan taat. Jiwa sehat kita iman ditambah kuat. Mudahan rezeki beretaan meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Kita bulik di sini mudahan kabul hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan kita nang selamat mulai dunia sini sampai kaina ka akhirat. Laka akhirat jadi madihin kami hendak bertahan kepada ibu-ibu pian saberetaan. Salah lawan hilap jua nang lawan bapak pian nang tak kumpulan. Kami minta maaf minta rela beretaan. Apabila hari ini baik nang ini kami di dalam madihinan atau sikap kami maulah buhan pian dalam hati kada nyaman. Ulun mewakili kakawanan sarumbungan. Salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Kami minta izin pastinya lawan pian. Nang wabil khususnya tuan rumah nang maundang. Mungkin imbeh ini satu mat istirahatan. Baik memakan apam atau makan pancok nang sudah disediakan. Terima kasih banyak lawan pian saberetaan. Jadi lawan ibu lawan nang ini anak tuyat nang bebinian. Jadi lawan pian kami mau ucapkan mudahan anak pian inya disehatakan. Lalu nang terakhir ulun membawakan nang ini tupang pantun mungkin nang penutupan. Kalau bang ada tadi jeruk nang patah jangan pian disimpan itu di dalam batik. Kalau bang ada kata kami nang salah ulun meminta maaf minta rela hari ini. Lalu bersatu satu mat nang bertahan. Salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Terima kasih nang mana tadi juga ada memberi sawiran. Ulun meminta rela minta maaf beretaan. Wassalamualaikum madihin kami bertahan ilahi. Kami bersatu langsung bertahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.